toutes ces portes. Celle-ci vous amènera tout droit à l'espace réservé aux élèves handicapés mentaux. Car comme d'autres écoles publiques au Maroc, celle de Joulen fait l'expérience d'accueillir des élèves à déficience mentale. Ils sont près d'un demi-million dans le royaume. Ici, 2 classes dites intégrées, 2 classes qui abritent au moins 100 élèves, les grands et les petits. Une promiscuité loin d'être idéale pour favoriser l'apprentissage et l'épanouissement. Rihab, 21 ans, semble avoir du mal à s'y plaire aujourd'hui. Elle souffre d'un mal de tête, refuse d'écrire, mais lorsque nous lui demandons ce qu'elle apprend dans cette classe, la jeune fille répond volontiers. عندنا حلويات، تعلم قوافور، الحيش مزيانة هنا. ألف باء تاء ألف جيم حاء خاء دال فاء عين قاف. À 21 ans, Rihab se retrouve aux côtés de camarades de 12 ans qui annonnent sur la même feuille de lecture la même récitation de l'alphabet, la même sur laquelle travaille Yasser, âgé de 16 ans. أنا أكتب حرف الباء. حاول لي اش كدير بالضبط. هادي با. با. ايش من حرف؟ با. بو. بو. بي. بي. بن. بون. بين. تبارك الله عليك. Ces élèves sont pris en charge par l'Association des enfants handicapés mentaux à Tanger, une structure sans local, contrainte chaque jour de refuser des jeunes. Elle bénéficie de locaux mis à la disposition par le ministère de l'Éducation nationale, comme le prévoient des accords de partenariat entre les associations et le ministère. Une collaboration qui reste malgré tout insuffisante. كنتمنى لهاد الوليدات يكون عندهم الصمت، حيت علاش حنا راه ما عندهم والو مشي، والوليداتنا راه النقص في العقل، يعني لا مشيت انا ولا مشى باه راه حتى شي واحد ولدنا لا ما عتقبلوا شي وحده، ما عتقبلوا لا جده لا خاله لا اخ لا اخت، حيت الوليد ديالنا مريض. كيفاش حنتينا الوليد غيقبلوا لك مثلا اختك ولا خاك ولا ولدك ولا بنتك، الوليد عنده 20 عام ولا 30 عام عتقبلوا لك بلا كوش، عتقبلوا لك عتعطيه ياكل حيت بحال بيبي باقي صغير، عتعطيه انتينا ياكل، انتينا اللي عتعملوا له كوش، انتينا اللي عتغسل له. وليداتنا راه ما يقوموا حتى شي واحد. علاش كنقولوا واحد المركز باش الوليدات ديالنا حتى لدانا حنا يلاه على الاقل ديك الوليدات ما يخرجوش للزنقه. Une promiscuité créatrice de tensions. Du coup, la situation échappe à la présidente de l'association et au directeur de l'école qui choisiront finalement de ne pas s'exprimer sur la question. Difficile également d'en savoir plus sur les doléances des mères de ces enfants. Nous avons été contraints de nous éloigner de l'école et du regard omniprésent d'un des responsables du ministère de l'Éducation qui nous accompagnait. Assia est la mère de Omar, devenue handicapée mentale après une crise à l'âge d'1 an et demi. Elle est satisfaite de l'action des membres de l'association mais réclame de meilleures conditions pour son fils. المشكل اللي لقينا أن الجمعية بدون مقر. مشيت كنا في مدرسة أخرى، مشيت شوف ديك المدرسة، أنا طفل عادي ما يقراش في ديك المدرسة، أنا بني طفل عادي ما ندخلش لديك المدرسة. هذاك أنا ما سميتوش مدرسة، أنا كنت كنسميها معتقل. نعار وحشومة، يعني حنا في هاد الألفية الثالثة باقيين ولادنا كيقراو في ديك المدارس بحال هذيك. السلوك الضو طيح التواليطات، ما عندي ما نقول لك الحالة ديالهم يعني المرافق ماشي مناسبة لديك الأطفال حتى العاديين، ماذا بك الأطفال ذوي إعاقة. وعندك الاطفال بحال هادو الا ولفتيهم في الدار شي حاجه نقيه النقاوه وهذا هكا كيبغيو وكيخصهم يلقاوها حتى على برا. Un appel à l'aide à qui veut bien l'entendre. Du côté des autorités, le ministère de la Famille et de la Solidarité n'a pas répondu à nos sollicitations. Celui de l'Éducation nationale nous éclaire sur le rôle de chaque protagoniste dans le cadre des partenariats signés avec les associations.
في الغالب الوزارة أو النيابة كتهيئ الفضاءات من حيث الأقسام، من حيث التجهيز والوسائل ديال العمل المختلفة، والجمعيات تقوم بتدبير هذه الأقسام على مستوى التعاقد مع المربيات خاصة، وعلى مستوى التتبع أيضا، لأنه في الغالب الجمعيات كيكون وراءها أيضا الآباء ديال هؤلاء الأطفال، واللي التضافر ديال الجهود ديال هذه الأطراف هذه كلها كتجعل أن العمليات تمر في ظروف أفضل. Des espaces, ceux de l'école du 9 avril à Tanger sont vastes, mais pas toujours adaptés, comme cet escalier sans fin, obstacle à des enfants dont la motricité est réduite. Mohamed Hariten, directeur de l'établissement, accueille à bras ouverts l'association des enfants du paradis, responsable de la prise en charge de ces élèves au retard multiple, une prise en charge plurielle, comme les handicaps. Celui de Hamza est le plus lourd. بالنسبة كتكون مستويات متقاربة، ولكن الإعاقات كتكون مختلفة، والبرنامج كيكون لكل طفل هنا برنامج خاص به، برنامج فردي اللي كتكون عندك واحد المدة ديال شهر الملاحظة، من بعد كيكون عندك واحد البرنامج فردي اللي كتشوفي يعني المكتسبات اللي مازال ما لحقهاش الدري عليها، كتخدمي العام كامل. هذيك البرنامج كيكون برنامج فيه جهة اللي هي وظيفية فيها، وجهة اللي هي طبية. طبية كيكون فيها الكيني، كيكون فيها التربية الحركية العامة، كتكون فيها التربية النفسية. والجهة اللي هي الوظيفية اللي كتعتمد على مجال اللغة والتواصل، على مجال الإدراك. مجال اللغة والتواصل هو اللي كيكون فيه مثلا كتعتمد على التعبير. Une prise en charge ambitieuse, avec un programme qui se décline en fonction du niveau des élèves parfois sans handicap. Des élèves dits en échec scolaire, ayant des difficultés d'apprentissage en milieu ordinaire, ils se retrouvent réorientés ici, parfois en cours d'année. لي شيك سكولير حتى هما كيكون عندهم نفس البرنامج، حتى هما البرنامج ديالهم، مي كيكونوا اكيد كيكونوا هما دغيا كيستوعبوا وكتعطيهم كثار، يمكن هما كياخذوا كثار منك، ماشي بحال الاطفال اللي هما يعني عندهم واحد الاعاقات، هما يعني كتخدمي على تكييف المقرر. Conscient du stade expérimental de son initiative, le ministère de l'Éducation se fixe d'autres objectifs. كيفاش يمكننا ندمجوا هاد الاطفال هادو، لانه اللي كاين حاليا هي تجربه باقا جنينيه. كاين مجموعه ديال الجمعيات اللي كتشتغل بشكل افضل، ولكن داخل الجمعيات ديالها. ملي كيكونوا داخل الجمعيات ديالها معنى ذلك ان الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كيبقاو مع بعضياتهم، وهنا لا نتحدث عن الادماج بهذا المفهوم اللي كنتحدثوا فيه في الاقسام المدمجه. حنا بغينا هاد الوليدات يخرجوا من المراكز والاقسام اللي هي معزوله داخل الجمعيات، ويكونوا مدمجين داخل المدرسة العمومية.